Бұл ай, үстіміздегі ай Muharram айы да, мұсылман жылы, жаңарған жылы да. Бұл жөнінде пайғамбардың өте бір хадистері көп екен. Аны Наби саллаллаху алейхи ва саллям "Ман сама аввалал жум'ати минал Muharram, гуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, ким шу Muharram айының авалғы жұмасында ораза қармаса, анын өткен күнөлөрү бүт кечирилет. Ва ман сама саласта айямин минал Muharram. Хамиси вал жум'ати ва сабти катабаллаху лаху ибадата 900 амин. Ким 3 күн ораза қармаса Muharram айдан, бейшембе, жума, ишембе күні, Аллах Таала ага 900 жылдық таат ибадаттын соғын жазат екен да. Қасиеттері көп екен. Ман сама яуман минал Muharram кана лаху би кулли яуми 30 яуман. Ким шу Muharram айдан bir күн ораза қармаса, bir күніге 30 күн ораза қармаған соғы беріледі деген хадисте бар екен. Қалат Айша разияллаху анха, қала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ман сама айямал ашри иля ашра'a аурасал фирдаусал а'ла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, ким шу Ашра күніге чейін, Muharram айының 10 күніге чейін, 10 күн толық ораза қармаса, ал ең бір жаннаттардың бейіштерін жоқорысы болған Фирдаус деген жаннаты өзіге мұрас қылып алады екен да. Ашра күні дейді да, шу Muharram айының 10 күні Ашра күні дейді да. Неме үшін ошол күнді Ашра күні дейді? Себебі ошол Ашра күні шу Muharram айының 10 күні Аллах Таала көптеген пайғамбарларға әрқандай қасиеттерді берген екен да. Ең біріншісі İstafa Adama. Adama tavızды Аллах Таала өзіге тазалап, бенде қылып, таңдап алған күні шу 10 күні болған дейді да, шөл Ашра Muharram айының 10 күні болған дейді. Ва руфия Идрису. Идрис алейхиссалам бұл да баяғы асман көтеріліп шығып кетеді да. Бұл да ошо Ашра күні болған дейді. Шөл 10 күні болған дейді. Истава сафинату Нух алейхиссалам алал жавди. Нух алейхиссаламның кемесі дүниені су басқанда, бая Жавди деген тоғы барып тоқтаған. Бұл да ошол Ашра күні болған дейді да. Бадан максал май алал арси 150 яуман. Ошол суда 150 күн жүрген дейді да Нух алейхиссалам кемесі. 150 күнден кейін анан ошол Жавди деген тоғы барып тұрып қалған, ошол Ашра күні тұрған дейді да. Ваттахазаллаху Ибрахима халилан я Ашра. Және Аллах Таала Ибраим алейхиссаламды да Халил деген намды берген да, Ибраим Халилулла деп. Бұл да ошо Ашра күні болған дейді. Ва гафараллаху ли Дауда яма Ашра. Дауд алейхиссаламдың да күнәсін кешірген, бұл да ошо Ашра күні болған да. Дауд алейхиссаламда бір күнә қылғанда, бір солдаттың аялы өте көзіге жақсы көрініп, сұлу көрініп, ошо солдатты соғысқа жөнелтіп, анан ошоны аялын алганда ошонун күнөөсүнү ошо Ашра күнү кечирген дейт да. Вараддаллаху аля Сулаймана мулкаху фихи. Сулайман алейхиссалам да бир ошол шакегини жоготуп, ошол Ашра күнү тапкан дейт да. Ал шакегини жоготкон себеп ушундай болгон дейт да. Сулайман алейхиссалам бир патша менен согушуп, кафир патша менен. Ошол кафир патшаны өлтүрүп, анын кызын никелеп алган. Ал қызы өте бір сұлу келішкен қыз болғанда, кейін баяғы қыз атасын сағынып илей өреткен, түні күні илей өле жата өреткен. Баяғы қыз Сулайман алейхиссаламға бұйырған екен. Шумен атамды сүретіні бір түзіп, тартып бербесеңіз болбайды, мен атамды ойлап жүріп өліп қаламын. Дегенде анан кейін Сулайман алейхиссалам баяғы шайтан жиндерге бұйыраткен. Жиндер ошол атасын сүретіні, истелигini оңдоп береткен да, атасыдай кылып. Анан баягы кыз ошо истеликти үйгө кирип алып, атам деп кучактап, сажда кылып, ошого сыйына турган болуп калыптыр да. Ошентип 40 күн сыйынган экен да ошол атасыга, истелигине. Бирок Сулайман алейхиссалам билбейт аны. Ошол себептен бир күнү Сулайман алейхиссалам тарат алып атып, шекегини bir ayalga berip koyat da, qarmap turup men tarat alып alayын деп. Шайтан анан bir jin Süleyman aleyhisselam сүрөтүдө болуп келет. Сүрөттө болуп келип,
Şakegin ber deydi bayağı cindi. Yani ayaliga. Şakegin ber degende berip koyat. Bilbeyt al ayal. Bayağı cin Süleyman Aleyhisselam suretinde olup barat da. Keyin bayağı cin Süleyman Aleyhisselam şakegini kiygenden keyin büyük bardık nemeler şonu hükmünde olup kalat da cin bar, şamal var, kuş var, şonu hükmünde olup kalat. Oşol jerge ana paşalıkta oşol cin jirgizip kalat da. Keyin Süleyman Aleyhisselam keyin kelip bayağı ayaliga kana men şakegim ber dese, şakegimdi alıp kettin go deydi da. Anan Süleyman Aleyhisselam'ın ben aldangan ekenmin dep anan keyin özünün aldanganын түшүнүп kalat da. Keyin Süleyman Aleyhisselam bir dengizge varıp dengizin jeginde ketip atsa bir balık ovlaşı var eken, şoga 40 gün işlegen eken da. Ol kündüge bir balık ber juretken bayağı balık ovlauçu. Anan bir gün bir balık verse, şu balıkın içini tazalasa pişirip jeyin dep. Şu balıktın içinden bir şekek çıkıp kalat da. Buga çayın bayağı cin padşalık kılıp durat. Padşalık kılıp elge şunday hüküm çıgarat da. Ayaliňar haj körgen uçurda da cinslik mamile kılsaňar bola beret degen hüküm çıgarat da. Mundan keyin adamlar baykap kalıp jok, bu Süleyman emes bul. Süleyman bolsa mundaygan hüküm çıgaryp aytyle. Dep el anan keyin baykap kalıp buga kayra kayaşa söylegenden keyin bul bilip kalat dagın anan bayağı şakekti. Dengizge taşlap kaçıp ketken eken da. Bayağı cin. Anan bayağı şakekti, bayağı balık jep algan eken. Bayağı o uçanan bir balık bergende kündörün birinde. Bayağı balıkın içini karasa, şo şakege turat da. Şo şakegini alıp, kayrele koluga taganat, büt anan keyin dağı nemeler kelet da, mülkü kelet de özüge. An Cibril Aleyhisselam habar beret. Sen bildin mi, şunça gün, şunça sargardan bolup, misala kıynalıp, mülkünden azırap, yerinden azırap jürdün. Kemçiliğini bildin degene jok degende, senin uyunda bir but bar, şo butka 40 günden beri ayalın sıyınat deydi da. O şonun kesebetten sen şunday balaga kalın deydi da. Keyin Süleyman Aleyhisselam kelip, bayağı ayalını urup, bayağı istelik, atasının isteğini sındırıp, anan ırkıtıp jüberet da. Ana oşol şakektin Süleyman Aleyhisselam kolga tiygen küni, oşol Aşura küni olgan eken da bulda. Şol ayın 13 günü olgan eken. Ayub Aleyhisselam'da 18 yıl denesi iğrip, çirip, kurt yep jatat. Bulda şu Aşura günü şifa tapkan eken da. Yunus Aleyhisselam'da bayağı pittin içinde 40 gün jatat. 40 günden keyin anan bayağı balık çıgarıp taştat kusup. Bulda oşol Aşura günü olgan eken. Ve ulide İsa ve rufi'a ila sema. İsa Aleyhisselam'da oşol Aşura günü törülgen eken da. Asmanga çıkıp ketkende oşol Aşura günü olgan eken. Ve tazavacan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Hadijata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hadijaga oşol günü uylengen eken da. Aşura günü da. Ve halakallahu samavati vel arza vel kalama ve arda ve hava kullu zalika fi yevmi Aşura. Allah Teala asman jeri jaratışı, kalamdı jaratışı, adam havanı jaratışı, şuların bardığı Aşura günü olgan eken. Kıyamet kayım bolsa da şul Cuma günü Aşura günü bolat eken da. Cuma günü şu Aşura günüge to'g'ri kelgan vaqtda o'sha kuni qiyomat bo'ladi deydi da. Mana Aşura gününün shunday qasiyatlari o'ta ko'p ekan. Shu sebepten shu kuni roza qarab qo'ysa, shunday savoblar bo'ladi ekan. Da payg'ambarning hadisi var. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem man wasa'a ala ayalihi ve ahlihi yawma Aşura'a wasa'allahu alayhi sa'rat sanatihi. Kim şul 13 günü Aşura günü uy bilesine kenençilik berse, dasturxon jazib, nafaqasini keng qilib bersa, o'ta tamoq ashini misal ko'yitib bersa, o'sha yil oxirgacha o'shanday kenen bo'lib ketayotganda, o'sha 13 kuni shunday dasturxon kengroq jazib, bola chaqani o'tadir, yaxshi muomala jasab, yaxshi boqish kerak ekanda. O'sha yil oxirgacha o'sha o'lam ketaveradi deydi. O'sha
urmatdağın sebebinden deydi da. Aşura günü. Mana şu endi kelergi cuma günü aşura günü bolat da buyursa. Şunday bolat da.